Snimi, zašto sam tako rastresena? Ovo je između nas. Ne moraš se sramiti. Reci mi odgovor. Zašto tako sam rastresena? Objasni, molim te. Odgovori mi, molim te. Ne mogu vjerovati. To je ona! Da, to je Ludmila, Fran. Ljudi, jeste vidjeli video s mog mobitela? Nije tako loš. Ali ne mogu vjerovati da se ona njemu sviđa. Ne, upravo suprotno. On se njoj sviđa. Tomas mi je rekao da je zaljubljena. Znači o njoj se radi. Molim? Tomas mi je rekao da se zaljubio u djevojku koju je upoznao jučer. Ali nije znao kako se zove. A sad mi je sve jasno. Mrzim ju! A, možda si se ti malo zaljubila u Tomasa? Ja? Ne, mislim... Znam. Možemo ovo staviti na internet? Ne, nećemo. To ne bi bilo u redu. Ne. Osim toga, bilo bi žalosno da postanemo pijavice kao Ludmila. Bolje i to nego da je moram gledati s Tomasom. Znači, ipak ti se sviđa, ha, Francesca? Ma daj, ne sviđa. Samo ne volim vidjeti tako obrazovanog, dobrog, talentiranog, slatkog dečka da padne na nekog poput nje. Svejedno, ne možemo staviti video na internet. Ne možemo, to ne bi bilo u redu. U što vi buljite, maloumni insekti? Odluka je donesena. Ne! Sad to napravimo. Gotovo je, šteta. Ne, Francesca. Znači, ipak si odobrila zabavu? Da, saznala sam da je moja mama voljela zabave. Da, to je istina. Što to? To, i rekla bih da je voljela zabave. Svi vole ići na zabave, zar ne? Da, tako je. Sigurno. Ali šteta što moram nositi onu haljinu koju mi je dala Jade. A, Uglavnom, postoje i gore stvari, kao zemljopis. Bolje da počnemo. upravo si, da. U redu, Vilu. Ovo je Kilimanjaro i on je u sjevernoj Tanzaniji, kraj granice s Kenijom i on je najviši vrh na kontinentu. A Nil i Kongo su... Tomas, Tražim te od jučer navečer. kako si došao ovdje? Pratio sam otkucaj tvog srca. Što je jače kucalo, to sam bio bliže tebi. Violeta, jesi dobro? Tomas? Ne, to nisam ja. Ja sam Anđi. Tomas? Ja sam Anđi. Hej, Violeta, tko je Tomas? Violeta? Što? Tko je Tomas? Ne, to znaš. Htjela sam pitati je li test usmeni ili pismeni? Kladim se da određena djevojka mašta o određenom dečku i da me želi prevariti. Ne, uopće ne, Anđi. Nije tako. U redu. Da vidimo. O čemu si onda razmišljala? O gladi. Aha, Da. gladna si. Da, Ideš u pričekaj kuhinju, me. znači? Da. Aha, Violeta. A, Violeta. Gospođo, Zdravo, dobar dan. Bog. Ja sam Bravar. A, Donio sam kopiju ključa koju nisam jučer ostavio. I evo još jedan ključ. oprostite, ali od čega je taj ključ? Za onu malu sobu na katu. Okej, u redu, hvala vam. Evo vam ključ u žurbi. Sam Hvala, doviđenja. okej. Poštovanje. Doviđenja. Olga, evo onaj dodatni ključ koji ste naručili. Hvala. Nema na čemu. Odlično. Ne. Što radiš? Ramažo? Ispao mi je jogurt. O, jogurt je ispao dušo i ti ćeš to sama počistiti. O, hvala. Ti si jedinstvena. Hvala. Ne, hvala tebi. No, je li stigla moja dostava? Dostava? U ovo doba? Pa kad čovjek ogladnije, a što da radi? Ne, nije još, Ramažo. Dobro. Kad stigne, molim te reci Olgi da je ovo novac za dostavu. U redu. U redu. Hvala. Nema na čemu. Vidimo se kasnije. Slobodno. Da. Ti,